Choki hola indoor stadium along. Ingdeng hini winter badminton championship surini rain koresi aparman andung kitipot. Kardong pinyel ke news lang mangatan baljin nili theng tam tokbi non birtang tan ben arjuponika. Den arong ahawar rong khelan timung arong along. Ingdeng nerkep education awareness kam felicitation program paman pon. Lakha krep hom mahamaya constituency ke parlo den arong rong khelan timung arong. Risonim so terang atum patirpi ponsi. Aningkan wang son thak kibi pon education awareness kam felicitation program penengan ingdeng nerkep education awareness kam felicitation program amai ke padupon. Den arong ngahwar pen rong khelan timung arong sita rong barimlo. Kason si rong khelan timung arong lake ningkan pharo hini sose arta nang preng susi rong khelan timung arong asar long wamon timung lapen basapi kajor milik biatum hendo. Rong khelan timung arong lake den arong ngahwar pen take thenai lapen adona phai ki ong nai arong pen ki ratai si arong bangso arong adona phai nonomat Haroi sireng koi da trok adona phai do pusi pachini pon. Jong dame rong khelan timung arong riso nimso terang lage kedam tang haro kre sirkebra nerkep kebra trok aningkan pensi riso nimso terang seng pondo. Lason si riso nimso terang seng pondet api rong rup arlo kimesen asai doan pen cenglok rong rup kepang thira asai pen cenglok ason son asai sitami deng pondo. Lasan si non kacari pon rong khelan timung arong maipu govin milik lapen chunbang mindar timung atum patirpi pon si ingdeng nerkep education awareness kam felicitation program amai padupon. Ingdeng nerkep education awareness kam felicitation program sing siaprang adap porphai troksia porpen rong khelan timung arong rison miso terang arama maipu govin milik ahin pensi lama pangjar ponsi puthot kachiki mo hamilur kai ponsi rong khelan timung arong lim somar phan asam zon ke pachuan achua sai paman pon lapen thu rong khelan timung arong arat duan mate rong sia mai por phainer ke ba chitim pen mai padupon lapen thu por phai kre hinira chitim por pen rat amai pi lapen kep kre hini BA lapen MA kiun lo kacharli asumar aphan kachuru lapen karju asai kedeng pon along mai charipon mai hempu gobin milik ahin bensi mai charipon lapen chunbang mindar timung ahin bensi aluhi pachini pon ingdeng nerkep education awareness kam felicitation program amai along kachetong dun Dr. Harvey ingti katharpi assistant professor Rukasen college bokolia lapen sarlongki ingti advocate difu en session court lapen budho terang kong chunbang KSA TDPMI Dipu Lapen Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajas Teron Lapen Longsing Timung Tumpreng Higher Secondary School Athan Bang Kososi program thegi ma Lapen de kososi ditum angsong gitu thegi kethek nahi ma kososi ditum labangso education awareness pen ditum kososi akisu kechapajok Proteksi matu, cethana, cibundan tu, kebatha, sini tu langsung ini awareness, education awareness program ini tu, dengko nanggo lo, berarti biji suri celu nang, lapende, katu apa institusi ini? Kaingi, nanti tu celangun, apor kan usumar kiju idam hong, apor kan senang cigut. Di ada konsi gitu mah lu celang ini malah sobo-sobo api lusi abisi ka cecek hek aku nunggelan cecek itu hek kami kali aku nung equal responsibility sila cara pinon asomar tungke apa ikan si abisi ka senior di apa ikan si jar pila pai di kasila sohon bukan kenang lidung celang donang jila bangke alo angpen hala hem environment si mu dulu kan ingje solang hem and environment bang celang nanti osomar pancet hanci mun nanti mi hingo aro itu riso ukor janggo nang students tunda kali nang rights suci ni chok ke chokchi duties responsibilities ta suci ni nang ji di ni asolo nang e pai nang e koke lata nang pinang ko lata nang ji hani jir ko lado
ni nang so ke pisi do ke namano somatum nang tuse ni amhan pathe pisi nang piyoge te pisi to thena ga wan ko lahai somada do question lagane ne thing mata kaning je lo mane ham khala ko pakrem na karon interest যদি আমি লোক পুরোতে 5 টাকা পড়াশোনাতে আনি হাঙ্গে তাসিটি মা ইন্টারেস্ট লালো আবেন কারণ কি জানি হাঙ্কে জান আর ও সমাড মাডা লানে লো পিঠে জানা পিঠে নাম টুমকে না পেরেশন বস্তু না রিডিং যদি qualification po hormudo ko pulote jada pili claim tan joy ki po hormu chini kan po atowar ko pima abar sai ko pima di ar isi status position ko alam ka do munitu isi importance ta nanti ko ar min mage na na mi khang kan misen ko na koi na ko man pima mat khadi dorkar be na to na mi khang chelang mo ma sarki sarbura tumke already da mi khang por se ke do er bange asomara ne Lakhain ko rapon nilip MEC constituency angkang Chuki hola indoor stadium along Phaikunia chiklo ni phai trok pen troksi ninia pharman nilip badminton club atum pen patirpi ponsi lepen nilip sport association atum pen chelangsi ingdeng hini winter badminton championship suri hini rain kore si pharman ke pachupon angdung kitiang thek ke hype dun abang phubang phia phan nong e pipon tang Karbi Anglong Autonomous Council suiem tuliram nong hang kapin khat pon apeng lapen kirap pon pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong atok anu kedo arat atum aphan laan sose ke pathuai hin anat rat atum aphan lapen non obe kimia tum aphan ke pathuai hin anat ke pachihung ponji aphan ke mangpon tabor ipon ateng pen jaimek pachun long pamisi nilip along ta Pin somar chot kalisi alo somar atumta ke pachu anat aphai nang bat bom lo puta nilip BLCC chairman Vinson rong hangpen pedang ke thengnu thanpon nong e pajir pon along KSC abarim maifu bijoy be KSC Central Committee pen Barnabas Killing abarim nilip MEC Samson Tisuatum chitong dunsi nong e pi pajir pon ke haidun pen nong e kachupalang dun abang phu bang fiatum la henlo Winners and runners up men double ke hayatum atiri be pen sampri be runners up Krishna Das pen abhigyan soikya men double veteran along ke hayatum thong teron pen Stefan Tiso runner up Jun Rong Hang pen Khogen Terang men double local nilip lapen Duar Baguri winner Philemon Milik pen Justin Rongpi runner up Clarkson Phangcho pen Alberto Rongpi mixed double open ke hayatum Harbamon Phangcho pen Dingjalin Teronpi runner up Khilan Rong Hang pen Sampri Terangpi mixed double veteran ke hayatum Stefan Tiso pen Jekulin Teronpi runner up Tendon Rong Phar pen Kareng Tisopi women double open ke hayatum Sampri Terangpi pen Jekulin Teronpi runner up Deepavali Rong Hang pen Mirdana Katharpi men double open ke hayatum Harbamon Phangcho pen Amret Rongpi runner up Sarimbi Rongpi pen Khelan Rong Hang Kelangbi lapen Arthik Dut pen Dongka Sport Association atum Chepolong pon nilip pen Philip Tisu Lotiki Minus Karbi Anglong. So Kelangan TV Kelangan. Second winter badminton championship. Last one on second time no last year the sunset the pon no se tining kame so bah paman pon pilo no nasi maksud tu ay mang he chulin di belong sa tame badminton pegelon gitu makin si mira sunset ni mana itu ke cipudong no budi badan no sige sadu nang badminton khela so ay the son indoor stadium along indoor game pat tu no si tu ke check no nasi the so tournament pen bang itu kan kinang ada isu jang tu kan mate isi encouragement dolong terang jitu no ke theglong teng bang ke bang jilang ni bang ke no tane next tournament ulang ahlo pini na thona thaksi ni inspiration angkang long ke no so tournament ke actually bang ke Nilip Sport Association FNC claim pon lapen Nilip Sports Badminton Club lapen collaboration with Nilip Sport Association isi encouragement thaglong lola sana sini tu bang ke non
kibang jol sam dongka long son se pathu pon jido ji takta litum tabe dakili sport association ben tani tum ta competition ki dunji phasi tum chi sikon kono thaksil oncho takli kibang jer le ang di tum football pati banana chi sikon ande non ladak ni dip pen players doping masalah bang so badminton players non ang siklang lo itum long tame non mate ke at least bang koi baka players bang ke non mat ke mission player ta bang solo tumbang on pathu no solo tum non mat bang narket pathu bang laga nili ba solo gadi nili bang sel and then non ki jusin ang lipan karju kang tung bang la non ang li hin pen nili ha war pan non owe kimi tum han ki pathu hin kang thur ponji phanang li labang so message pi mala aglo nili abi soi jang tum phan ni ki puri bang kala halo tini tum jethai dam long budang te bang sona kha itum tamat khadu nai game and sports ke only ko pini ki pathu pensi tum ke game and sports pathu budang te ilu aso pin su budang alu su budang ilu la ke thek sar ke pathu thek sar ba ke porhi ke do bang ke porhi thek amuni tum si hai ta pathu thek so na taxi ajak tum sima tha pondu je game and sports le pathu du budi bande ke porhi thek te ti putan nge do tamela kali game and sports bang tame pohilo mo tame tum pa mengel pon um ben ason se pathu pon se le pen ko pohilo pohi pon bom nai la sing libre so jang tum pinangan ason se pini idol ke do lai to mas tame non ni ninje ji bang kelang tame game and sports na sirap du non nang lang du non la son se all sam nang thua players tum kana sama dana pathu lo tum no tam charli du nai la si puli tang te tum mangai ni idol do ret ko pini la hai ke pang ke patang te la ke mithai me so jang tum na hok de ji la si ni di ban ni di pura bi bang kana mithang khela dula long lai oke prana phas ta mela ma ke mesen ko ase bakutin nil be long ke do so jang tum ne mela ma ke ma pon hunai thuna thaksi a parents an ta ma ta pia po tum ta me ni di long ke do jitu risoi jang lo pia po tum ta me ha tum han somar pan encourage pidu nai khela dula ko song se pathu du khela ka formu ke non equipments nang ko badminton pathu te racket nai shuttle nai dress nai hai ta me apia po tum ta lang ko nai bitu ni ta me ni le barat na ke yes sir Pinya berta lasi kang tonilo do metak mi korang tu